me diría algo más tranquilo, pero lo peor que fallé, é culpa mía. Coño, eu non sei censurar, tío. Enchúfate seguro. Bueno, que dúas oportunidades. tan fácil non estaba, que a Black estaba aí, pero quero decir... No, de verdade, os normas son así. Tío, tira aquí de todas las quítate que acabar. Segurísimo, porque lo vamos segurísimo, tío. Sí, joder, por lo menos ahora se va a partida aquí. Este es su templo. É que además eu tengo que mirar o marcador. Claro, contei, a mí que me chegaba que verde. Entón fun a asegurada verde, casi fallo a verde ainda asegurando a verde. E non me coloquei para marrón, pero marrón estaba para meter. É culpa. É culpa mía. Otro jugador. Mira, non dixen nada porque me pasou Ah, non podes reparar todo eso. pasou unha vez con Alberto Delgado era con pasar as bolas en Nove Fest. Fallou. O sea, xa parei, me contaxe. Sempre sei eu. Pero a mí podes reparar eso, non é? Xa día do... fixo chao árbitro. Non, non, é máis atrás, Se miras é máis atrás. Ah, o que estás mirando. Xa, pero non... Si está en directo. Directo sí que está. Pero non vai a... Ah, non, porque ti xa... É que eu de feito pensei que íamos sumar a vez. Por eso eu...
Vale, pues bueno. Va bene, perfetto. Los dos hechos. Sì, va. Sì, sì.
Segurísimo que pegó el segundo. Sí, perdón. Ya seguro que no. 6. Igual, tengo un marquinho en el. Non hai quen se acorde. Vamos xogar. Mira, marca azul tamén, porque igual vou azul sin querer. Vente ver, Diego. No. Demasiado pasa. Sí, pero non, era a coller por si tocaba outra, sabes? No tienes conexión. Descarga la lección sin. Pulsa. Mejor escuchar bien. Toca el panel. É bonito o juego. Que cae aquí. Se a Rosa non molestaba, por aí foi porque rebotou o brazo. Eu estaba sumando 34 e os pinelete. Non, pero é igual, o tiro derecho. É que non foi Ah, igual. no. Tiñas a negra. A negra estaba aquí. É máis jodido Claro. que